Branislav Lajinović ubijen je dok je stajao na kiosku i telefonirao ispred hotela Srbija u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Poznatiji po nadimku Dugi ili Lajavi, kako su ga zvali u Novom Sadu, inače bivši komandant Srpske garde i nekadašnji šef novosadskog podzemlja. Ubijen je pre tačno 23 godina, a zbog njegove likvidacije osuđeni su pripadnici nekadašnjeg zemunskog klana Miloš Simović i Sretko Kalinić. Ovim ubistvom pokrenuta je serija tragedija u njegovoj porodici jer mu se nakon toga jedan tek punoletni sin obesio, dok se drugi sin, za koga se sumnja da je kao vojnik Veljka Belivuka ubio više osoba, vodi kao nestao. 20. marta 2000. godine oko 16 časova i 15 minuta Lajinović je ubijen ispred hotela Srbija u Ustaničkoj ulici u Beogradu dok je stajao na kiosku. Dejan Milenković Bagzi, pripadnik zemunskog klana, svedočio je kasnije u sudnici da je po nalogu Dušana Spasojevića pucao Simović, koji je nakon zločina seo u vozilo, pustio muziku i počeo da peva. Lajinović je stajao ispred kioska, čekao je neko kada mu je prišao mlad čovek u crvenoj jakni s leđa i ispalio 3 hica iz pištolja. Počinilac je pobegao zatim u pravcu ulice Vojislava Ilića. Tokom suđenja Zemuncima, Lajinovićev brat Žarko svedočio je da mu se veče pred smrt Branislav poverio. Rekao mu je: "Steže se obruč oko mene, u pitanju su miševi koji će me sačekati iza ćoška, koji su ubijali dede i babe preko Drine, a predstavljaju se kao heroji." Tada nije naveo komu preti. Žarko izjavio da veruje kako je njegov brat ubijen jer je želeo da otvori TV stanicu Lala, koja bi se medijski suprotstavila tadašnjoj vlasti. Lajinović je samo nekoliko dana pre likvidacije saslušan povodom njegovih saznanja o atentatu na Željka Ražnatovića Arkana. On je tada inspektorima rekao da ne zna ništa o ubistvu i dodao: "Shvatam bol Arkanove porodice, ali veoma dobro znam i koliki bol je on naneo drugima." Mnogi smatraju da je ubistvo Lajinovića bilo naručeno, ali da su lični motivi imali i Zemunci, i to da bi preuzeli novosadsko podzemlje nakon što im je Lajinović tamo zabranio ulaz. Govorio je da taj grad mora da se zaštiti od zemunske napasti koja se širila celom Srbijom. Talenat za košarku brzo je došao do izražaja, pa je tako 80. godine Dugi prihvatio poziv da obuče dres nemačkog Offenbacha. Košarka mu je obezbedila i prve ozbiljne prihode sa 25 godina mesečno, a zarađivao je 5000 nemačkih maraka igrajući na terenima širom Evrope. 3 dana nakon likvidacije Lajinovića održana je najveća sahrana u istoriji novosadskog Novog groblja. Tamo se okupilo više od 8000 ljudi, među kojima su bili članovi porodice, ratni saborci, Srpske garde, prijatelji i poznanici. Branislav Bane Lajinović, zvani Krakati, Dugi i Lajavi, ubijen je 20. marta 2000. godine ispred hotela Srbija u Beogradu. Lajinović je stajao ispred kioska, čekao nekoga kada mu je prišao mladi čovek u crvenoj jakni sa leđa. Ispalio 3 hice iz pištolja. 2 su Lajinovića pogodila u glavu, a počinjelac je pobegao u pravcu ulice Vojislava Ilića. Vest o atentatu stigla u Novi Sad ubrzo iz policijskog izvora, koji dodaju da je Lajinović toga dana imao informativni razgovor. Ako je to istina, onda je to već drugi takav razgovor ovih dana. Prvi put 9. marta bio je na takvom razgovoru pozvan u Novi Sad. Reč je bilo o njegovom eventualnom saznanju o atentatu na Željka Ražnatovića Arkana. Bagzi je svedočio da je Dušan Spasojević naredio ubistvo, a da su to odradili Kalinić i Miloš Simović. Kako kaže Bagzi, Simović ga je upucao, nakon čega je seo u kole, pustio muziku i počeo da peva. Dugi je u tom trenutku pričao telefonom i čekao nekoga, a navodno su ga preko signala mobilnog telefona Zemunci pratili. Veče pred smrt Dugi se poverio bratu Žarku. "Rade mi o glavi i bojim se da se neću izvući, jer to su mali miševi koji su prešli Drinu da pobiju babi i dede kako bi postali heroji. To nisu ljudi, oni će to uraditi podmuklo, iza ćoška."
Dugi je ubijen jer je bio prijatelj ljudi koji su organizovali Arkanovo ubistvo, ali pošto nije imao veze sa tim, smatra se da su ga Zemunci ubili kako bi preuzeli Novi Sad, gde im je bio zabranjen ulaz, jer je Lajavi bio vitez zaštitnik od zemunske napasti koja se širila celom Srbijom. Branislav Lajinović, bivši košarkaš, otisnuo se u beli svet negde 70. godina. Govorilo se da se tamo bavi svačime osim prostitucijom i drogom i da je bio pulen pokojnog Ljube Magaša Zemunca, koga je jako voleo. Kada se kaže svačime, podrazumevalo se uterivanje dugova, na čemu se obogatio. Njegova imovina je povelika: 2 hotela, najveća diskoteka u Novom Sadu, kuće i nekretnine. Zanimljiva je priča o tome kako su se upoznali on i Ljuba. Jugoslovenski bos mu je tada rekao da mu se sviđa njegova jakna i da mu je da, na što mu je mlađi Banja rekao: morat ćeš sam da je skineš. Ljuba se nasmejao i zagrlio ga i od tada je postao njegov zaštitnik i prijatelj. Dugi je bio i veliki Giškin prijatelj. Bio je u Srpskoj gardi koju je preuzeo nakon Giškine smrti. Još kada je garda formirana, dogovoreno je da neće imati ništa ni sa jednom strankom. Sa tim su se svi složili, a Dugi je tom prilikom rekao: nisam služio pod zvezdom petokrakom, pa neću ni pod Anicom. Dugi se skrasio u Novom Sadu, gde je investirao svoj novac i nije dozvoljavao reketašima i narkodilerima da rade po Novom Sadu. Dugog su svi poštovali, građani jer je mnogo uradio za Novi Sad, lokalne vlasti jer je obezbeđivao mir i takođe i policija. Bilo je poznato da je Dugi vozio Mercedesa bez tablica i nikoga nije dirao. Ipak smetao je Zemuncima koji su želeli da upadnu na veliko vojvođansko tržište. Preživeo je ranjavanje kada je sa njim bio njegov prijatelj koji ga je spasao i odveo u bolnicu. Posle njegovog ubistva Novosađani su tugovali za svojim zaštitnikom, a za to su imali razloga. Zemunci su upali u Novi Sad i neke kupili i neke pobili i postali vladari severne pokrajine Srbije. Jedan od novosadskih momaka koji je morao da prihvati da radi za njih bio je Miladin Suvedžić zvani Đura Mutavi. Na kraju će im on doći glave i kao svedok saradnik otkriti sve njihove mračne tajne.